tornem a trobar, som els del Museu Carmen Thyssen Andorra. Benvinguts. Welcome to Museum Carmen Thyssen Andorra. Again, bienvenue al Museo Carmen Thyssen Andorra. Benvenuto al Museo Carmen Thyssen Andorra. Siamo qui, siamo con voi, siamo con tutti voi che avete tanti problemi. Estem al museu, com veieu hi ha molt eco. There's a lot of echo in the museum. Why? Because you are not here. Vous n'êtes pas avec nous. On vous manque, vous nous manque, peut-être, je ne sais pas comment se dit, però el que us volem dir és que us trobeu a faltar. El museu necessita visitants, necessita molts ulls que gaudeixin de les obres perquè les obres siguin felices. Les obres us esperen perquè un museu sense visitants no és mai més un museu. A museum without visitors is no longer a museum. Si on n'a pas de visiteurs, le musée, ce n'est pas non plus un musée. Ce n'est pas seulement un espace de contenció. És un lloc on tenim obres, on tenim... I estan totes aquí, us esperen, això passarà, anirem, millorarà tot i aquí seguirem nosaltres. Quan vulgueu, les obres us estan esperant totes, mireu. Seguim aquí. We are with you. We wait for you. We'll see you in very short time. On nous trouve bientôt. Vamos essere insieme, noi voi aspettiamo. Ens trobem aviat aquí al Museu Carmen Thyssen Andorra. Fins ara.